Pozdrav, dobrodošli u novu epizodu podcasta Radio. Evo, nakon jednog izleta ponovo smo se vratili u studio jer temperature ne zadovoljavaju optimum snimanja napolju. A inače nije loše na zraku. Ok, vi koji nas niste još uvijek zapratili ili još uvijek se niste pretplatili na ovaj kanal, molim vas da to uradite i isto tako ohrabrujemo vas da ostavljate svoje komentare, utiske i prijedloge dole ispod videa svakog. Posebno negativno. Posebno negativno. I ako vam se ne sviđa ovaj stolnjak, to naglasite, molim vas. Naša današnja gošća je novinarka i književnica Dženana Hadžihafizbegović. Dženana, napokon dobrodošla u ovaj podcast. Hvala na pozivu, rado sam tu. Ajmo, super. Kako ti, Dženana, stojiš s ovim rodno senzitivnim jezikom, ovo novinarka, književnica, šta god? Jel ti to ok? Kako gledaš uopšte na te? Pa to je super pitanje, posebno jer ja uvijek postavljam super pitanje. Tačno. I mogu to da potvrdim ne samo s ovim pitanjem, nego i iz prethodnih epizoda koje sam gledala. Sad ću malo digresiju da napravim, da pohvalim podcast, da je super, jer osim što ste vi super domaćini i gosti su vam sjajni, ostali ste dosljedni onom tagline-u i deskriptu da promišljate o drugom i drugačijem i to je stvarno evidentno na način da ste imali neke goste koji sam ja i prethodno gledala u nekim emisijama, međutim vi ste im pristupili s nekim drugim pitanjima iz nekog drugog ugla, pa smo ih tako kao i ja kao dio vaše publike, pa smo ih tako i upoznali. A stolnjak? A mušemu ne dirajte, molim vas. Mislim, ja sa svojim OKP-ovima, iako sam primijetila da je sva ukrivo, to je baš jedan male touch i to ja ne bih. Ništa ja tu ne bih menjao. Onaj citat. Sad da se vratim na pitanje. Posljednjih godina posebno je naglasak na tome, barem koliko sam ja upratila, naravno da je i prije. Ja mislim da je to skroz u redu, da je to skroz fair, jer zašto neka zanimanja da ostanu isključivo u tim muškim rodovima, posebno jer su sad žene, iako ne u mjeri koju zaslužuju, dobile priliku i da pristupe nekim zanimanjima i da pokažu da su tu i nadmoćnije i superiornije i da bolje rade taj posao, tako da mislim da treba stvari nazivati pravim imenom, dakle novinarka, književnica, dobro doktorica je već od ranije nešto što je ušlo u naš standardni jezik, s posebnim fokusom na politiku, gdje se dešavalo, evo ja kao novinarka mogu da kažem da dok sam radila na televiziji, uvijek je dolazilo je često, barem u mojim slučajevima kad sam išla na snimanja, da se moram vraćati u montažu da ispravljamo onaj dio kad potpisujete gosta, pa sad ostane dole naziv ministar, pa sad ne znam, i oni to samo mijenjaju. Sad se ispravlja koja funkcija, kako je koja žena, pa se ispravlja. I super mi je, dakle, to još jednom podržavam to i koristit ćemo to. Hoćemo. Gender equality, ali žene su žene. Nam je sad jedan primjer, kad je u vrijeme korone u Srbiji je bila, da li je u štabu ili je bila predsjednica, ne mogu da se sjetim, doktorica Darija. Jeste. Kasnije je postala ministrica. Jeste, ministrica, ali nebitno sad, mislim, i ona i sve to. Sjećam se da je bila u jednoj emisiji i da je nju voditelj pitao baš nešto tako kako vi kao žena možete da radite taj posao. Sad parafraziram stvarno, ali taj snimak ima na YouTube-u, čak sam ga ja objavila na svom Facebook profilu i ona je baš je bio drzak
i ona je rekla ne razumijem pitanje. Baš je ostala da se diskutuje o tome kako je to pitanje, kakve veze ima što sam žensko. Mislim, vjerujem da su bili bez kamera i da nije bio studio, da bi išao direktno i rekao žensko si, nesposobna si, kako ti sad to? Da. Ne znam, ja sam u biti mišljenja da bi ovaj svijet puno bolje izgledao, da ne samo da koristimo rodno senzitivni jezik, nego da to i u praksi bude tako da žene budu što više zastupljene na mjestima gdje se odlučuje. Znači gdje se odlučuje i gdje se upravlja određenim strateškim pravcima jednog društva, jedne firme ili jednog nečega. Mislim, to se donekle i mijenja, ne toliko brzo koliko bi to trebalo i možda sad ja pretjerujem kad kažem da bi svijet bolje izgledao. Jer ne pretjeruješ. Težimo ravnopravnosti. Težimo toj ravnopravnosti, ali u svakom slučaju to za mene ne izgleda. Jedino što mi je teško izgovara, znaš, psihologinja, pjesnikinja. Lakše mi je, znaš, pjesnik, psiholog. To je stvar navike. Jeste. Lomi jezik, Nihade. Lomi jezik. Pa ne mogu. Stvar navike, ne? Ti kad nešto navikneš, teško je to da neću reći izbrisati, nego jednostavno promijeniti. Da. Ali vidi, za svako zanimanje postoji, evo sad mi je nampalo, baš dok si ti pričao, vojnikinja. To je sasvim u redu. Mislim, užasan je primjer, nerado se pozivam na tu referencu, ali evo u IDF-u vidimo da su pola njihovih vojnika, odnosno jesu žene. Mislim, i brutalnije su. Nisu ništa manje brutalni. Mislim, u suštini, žensko biće je daleko više sposobno biti zlo nego muško biće. Žene su manipulativnije, imaju veću jezičinu. Muškarci idu u našake, znaš, moć, ego, falologocentrizam, a žene su onako baš otrovnice. Ono što bi rekli poistiha. Poistiha, jest. Ima recimo kod Dostojevskog u Kockaru, ima fantastična jedna rečenica, ne mogu sad da sjetim tačnog citata, ali ona baba sad kad ode da kocka i sad ušla je u kockarnicu, nije ušla u kockarnicu, treba da siđe dole i sad raspravljaju, ta ekipa koja je tu, raspravljaju kako ona nema kontrolu i prokockat će sve te pare. I jedna od njih prisutnih govori joj tako nešto je baš lijepo vode, a na njoj kaže ona baš ima ženski jezik ko osica. I to je to, mislim, to je tačno. Žene su takve, ali evo kao što rekao u IDF-u imamo te primjere šaketanja. Kad spomenu kockarnicu u zadnje vrijeme, pošto kod nas je sad epidemija, i kockarnica i kladionica i svega i sad je to jeba. I sad, hajde kažeš, normalno, pod navodnicima, normalno da vidiš muško u toj kladionici, a sad je sve više i više žena. Nisam primijetila. Pa eto to, možda ne obraćaš. Mislim, nije da sam nešto, a ne vidiš u kockarnicama, znaš da svi imaju one... Jest, znači, kako si ti vidio? A pa dobro, zrakno. Vidno. Kako oni izlaze, znaš, pomalo otkrine vrata. Ja slučajno, kao znaš, prolazim pa vidim. Ali pričat ćemo još, bar se nadam da ćemo pričati o nekim stereotipijama i predrasudama kome smo svi skloni. Ali volio bi da prokomentaršeš isto tako filozofkinju Hannah Arendt, koja je inače se bavila svim i svačim i mi je često i u ovom podcastu i citiramo i volimo da je čitamo, to ima tamo i u našoj biblioteci. Hannah, ona je u biti govorila kad se tiče žena i boravka na određenim pozicijama, i ja sad neću citirati, ali koliko se sjećam iz jednog dijela, ona je govorila kao u fazonu da žene na šefovskim, direktorskim ili predsjedničkim mjestima nužno gube dio svoje ženstvenosti.
kako bi ti Dženana možeš iz ženskog ugla prokomentarsati to, da li to ima to veze? Pazi, ipak žena govori o tome, ne? Da je muškarac, moglo bi se protumačiti, ja, ali obzirom da je žena to rekla, imaš li svoj komentar? Pa imam svoj komentar posebno iz razloga jer ja nekako radije pribjegavam ovim novim stvarima. Kad kažem novim stvarima mislim na, naravno ja sam veliki tradicionalista i rado se vraćam u prošlost i referiram se na neke i stare filozofkinje i filozofe i ono što je u stvari početak svega. Ali kad kažem da rado isto krećem se u tim novim stvarima, mislim i na muziku i na filmove i na neke serije, posebno iz razloga jer je važno da shvatimo na koji način te stvari generacija danas upoznaje, recimo, takve stvari. I sad ako spomenemo nekome filozofiju ili pjesnikinju ili neku sportistkinju, znaš, nije to baš sad tako aktuelno među mladima, iako meni je žao zbog toga. Opet kažem, ne treba da generalizujemo, ali evo najbolji primjer toga što si ti rekao jeste ova serija Kruna. Serija Kruna, pazi, u toj seriji se ne dešava ništa što mi već ne znamo iz historije i iz novinskih članaka i iz bilo kojeg medija. Mislim, svi su pratili kraljevsku porodicu, ali tu je tako fantastično, bez cenzure je pokazan taj moment, znači, kraljice koja je na poziciji, mislim, iako je bilo prije nje, kraljica, koja je na poziciji takvoj da njoj dolaze, i britanski premijer i njen muž se osjeća inferiorno u odnosu na nju. I u toj seriji, to je fantastičan moment, isto imamo Margaret Thatcher. Sad imamo njih dvije kao sukob te ženske moći, koja će, šta će, jedna bez druge i mogu i ne mogu, mislim ko je gledao seriju da sad ne idem u detalje. Tako da i tekako mislim da, sad ja neću uopšte da kažem da li je to dobro ili loše, da žena gubi dio ženstvenosti, ali spomenula sam seriju Kruna upravo iz razloga jer mi vidimo, tako je pokazano i ja vjerujem da je tako bilo, da Elizabeta uopšte nije, ne mogu sad da kažem, nije imala priliku, jer ako sad idemo u one detalje, znaš, sitna crijevca, nisi morala ići u lov, mogla se baviti svojom djecom, ali ona nije dobila tu priliku da bude majka. Što je, ja nisam majka, ali nekako u komunikaciji sa svim svojim prijateljicama i bliskim ženama u svom životu, kao to se smatra najvećom instancom u ženskom životu, da se osjeti ona žena ženom, da se ostvari kao majka. Sad iz tog ugla ako posmatramo, uzela sam, kažem, nju kao primjer jer je ekranizovano i sve se jako lijepo vidi i Netflix prate ove mlade generacije danas, ona nije dobila tu priliku da bude, baš onako, ostvarila se kao majka. Sad koliko ona upoznala to majčinstvo, tako imaju dadilje. Jeste, iz razloga što je morala da se posveti apsolutno toj poziciji moći na koju je stavljena, ista stvar sa Margaret Thatcher. Tako da tvoja konstatacija je u pravu si, tačna je. Nije moja. Nije tvoja, mislim ti si je rekao, pa zato kažem tvoja, tačna je, ali opet ako sad kažem, svaki tu detalj može da se razradi iz koje god hoćeš ugla, danas imaš posebno, zato je opasno govoriti neke stvari, samo ih tako reći bez nekog dodatnog objašnjenja ili neke sad teorije, mislim može se, ko razumije shvatit će bez tih nekih fusnota, ali u suštini
šta htjedo da kažem. Ako ja mogu... Jeste, ne, ako bilo šta posmatraš iz nekog ugla kojem se danas pristupa sa različitih pozicija, recimo motivacioni govornik će ti reći da žena je sposobna i da bude na poziciji moći, treba da dobro organizuje svoje vrijeme, da muškarac mora da joj pomogne u tome, onda iza svakog uspješnog muškarca stoji snažna žena, onda sad tu dobivaš muškarca koji njoj pomaže u kućanskim poslovima, ne treba to da mu bude ispod časti, ali šta će onda ona, znaš, tu uvijek dolazi do tih nekih teorija i sukoba i svega, tako da to su velika pitanja, zahtijevaju posebno pažnju, zato što su važna pitanja, ali mislim da je danas u ovom mahnitom svijetu, evo nekako od početka kako smo počeli da pričamo o ženama i njihovoj prisutnosti na javnoj sceni, uopšte u životu, mislim da itekako su dobile prostor. Evo recimo prva koja mi naupada, fantastična je na toj poziciji, Francesca Albanese. Mislim, to su stvarno muda žena, ima, ne znam da se, ne mogu da zamislim nikog drugog na toj poziciji. Ima, ne kažem, ona mi je prva naumpala. Jest. Sjetimo se Indire Gandhi, mislim. Pa zato sam rekla prije Elizabete, bilo je kraljica, znaš, ali nju ovako vidimo, nju su pokazali kako to sve izgleda. A to je nekako, znaš, ko paralela sa košnicom, znaš, gdje imaš maticu, znaš, koja je opterećena nacijom na kraju krajeva, znaš, tako da ona gubi taj nekakav klasični porodični nekakvu sliku, znaš, gdje si ti oslonjen na čitavu državu, ona je majka čitave države. Da. Jeste. Da. A ima i do tradicije, pazi, pogotovo u tim kraljevskim obiteljima, znaš, ti se moraš baviti nečim drugim, imaju dadilje koje će zamijeniti neki substitut za majku. Znaš kako, zašto mi je to interesantno sa košicom? Skoro sam nekad gledao neki dokumentarac i sad kao kad matica ugine ili ode, ili ne znam ti nijak, uglavnom desi se to da košnica nema tog, pčele se organizuju, napravi konsenzus od onih larvi koje trebaju da postanu pčele i izaberu jednu. I sav onaj najbolji sok, onu matičnu miječ, šta već kako oni to proizvode, sve daju toj pčeli. Da bude buduća matica. I to je otprilike ta neka organizacija, znaš, gdje imaš tu tradiciju. Znači, ne može sad ne mogu biti, mislim, na kraj. Znaš, mislim, to ono. Ali recimo da je po ovom principu, oni bi izabrali. Ti ćeš biti, imaš 3 godine, mi te stepenujemo do vrha i ti ćeš biti predstavnik, to je to. Znaš, to je baš prava organizacija. A tako je, mislim, u životinjskom svijetu je posebna ta hijerarhija, ja znam, koje je makar zagrebao po površini nacionalne geografije, recimo kod vukova je to specifično da kad se 2 vuka dođu u sukob, ženka jednog vuka ovako stavlja glavu ispod vrata svom partneru da mu zaštiti kao vrat, jer znaš da se oni I to mi je stvarno super. Da, znam za te vučji čopori da samo dominantan par može imati potomke. Ali vidiš kako su vuko interesantni, čopor, a vuk samotnjak. Ajde ti to objasni. Ko će to zna? To je ekstremista. Nije, prognanik. A mada za ovo za pčele što pričaš, kažu da je jedino savršeno društvo na planeti Zemlje pčelinje. Ja. Ali Dženana, mislim, svako ko te je pratio na medijima na kojima si radila i nas posebno, i Nihu i mene interesuje, ja vjerujem i naše gledateljstvo, to tvoje iskustvo rada na medijima, koje je sigurno bilo i pozitivno i manje pozitivno, ali ono što se da primijetiti jeste ta tvoja radna etika i ta tvoja nevjerojatna priprema, gdje ti, iako si vodila
određene emisije koje su, nemam pojma, tipa jutarnjeg programa ili nekog takvog tipa, ne znam ni kako se to u novinarstvu zove, ti se uvijek trudila Revijalnog revijalnog tipa. A kasnije i informativna. Jeste, informativna, ali ovo vezano za tu tvoju pripremu. Znači, koliko je tebi bila važna ta priprema? Inače, Radoholčarka si voliš čitat, voliš pisat, voliš gledat, od dokumentaraca, evo malo prije pričaš i visiš u smislu te nekog učenja sa svih tih medija koji dolaze. Koliko je tebi to bilo bitno i na koji način, možda da nam kažeš, na koji način se ti pripremala za sve to? Da, na tajne modele. Aha. Jer Miho i ja smo imali, Miho, kako se zvalo ona emisija sa Šprajcem, pa ima ona i novinarka, pošto je ipak dženana žena. Mojmira. Mojmira, jes. Ili Mojmila, nije Mojmila. Mojmira, ali nebitno je. Ali uglavnom koliko smo mi to vidjeli, mi je sada nešto pratimo medije i da smo pratili u BiH, ali si bila jedinstvena po tom pitanju. Hvala na komplimentu. Nije ili da kažem hvala na primjećivanju. Apsolutno. Evo ovako, u suštini sam moj angažman i uopšte ulazak u svijet novinarstva nije bio neobičan iz razloga što dosta mojih kolega, jer sam ja prvi ciklus studija završila na Filozofskom fakultetu, svjetsku književnost i uopšte nije bio neobičan, kažem, iz razloga što je dosta mojih kolega završilo poslije fakulteta u medijima, da su odmah postali novinari ili bili lektori, jer književnost i novinarstvo nekima možda, iako izgledaju kao dihotomijske discipline, u suštini nisu, jer jedna i druga koriste jezik kao oružje da se dođe do cilja, s tim da novinarstvo se pridržava neke faktografske istine, dakle informiše, koristi činjenice kroz istraživački moment, dok književnost pribjegava nekoj univerzalnoj istini, služeći se onim što svijet u suštini jeste. Novinarstvo objašnjava to, dakle tačno i precizno, a književnost sad to interpretira. Tako da, hoću da kažem, ulazak u taj svijet novinarstva nije uopšte bio neobičan, s tim da sam ja više željela da naginjem tom nekom pisanom novinarstvu, literarnom novinarstvu, kakvi su slučajevi bili sad u istoriji, Thomas Capote, Emile Zola. Međutim, eto, desilo se tako da završim na televiziji, odnosno da počnem na televiziji, a i završim. Jest. Ja. Sad, hoću da kažem da, zato sam rekla da je prvi ciklus studija različit od onoga što imaju studenti koji završe prvi ciklus na Fakultetu političkih nauka, već dobiju tu praksu, znaju kako to sve izgleda. Ja sam ušla u sve to baš iznenada, znači nisam poznavala ni studio, ni kameru, ni kako se šta zove na televiziji. Ja sam to sve ispočetka upoznala. Pri tome, najveća ironija mog života je što ja ne gledam televiziju. Dakle, ja sam došla na televiziju i ja sam se gledala fragmentarno neke isječke na YouTube-u, sad kako šta. Uglavnom, u svemu tome nisam se toliko izgubila jer sam upoznala divnih ljudi koji su naravno bili tu savjetodavno i ja sam se trudila. Mislim, internet je u tom smislu fantastičan. Može da bude dobar saveznik, zavisi kako ga se koristi. Tako da, mislim, kao i svako, počneš od tih nekih stvari, kako bi rekla, laganijih. Dakle, odeš na pijacu, odeš... Pijačni barometar. Pa, pijačni barometar, ali objasniti da ti... Ali ti to, samo ako te smijem prekinuti. Naravno. Sve je to u redu, ali čega god da se ti dohvatila, ono što je upadala u oči jeste da ti to upravo obojiš ili interpretiraš. Sad hoću da dođem. Ajde, onda to mi reci to. Dakle, kreneš ti od tih i mislim, tu malo, što smo mi znali reći, izbiri kašce. Znaš, upoznaš kameru, odnos, sve, slušalicu da te ne zbunjuje. I onda kad uđeš u studio, to je skroz druga priča.
kad je to postalo skroz druga priča, moj najvažniji, dežurna briga je bila kako ne biti dosadan. Znači, odatle kreće. Tako je. Sad, pazi, tebe niko ne može da nauči kako da ti budeš kreativan, kako da ti ne budeš dosadan. I sad ja sam morala da imam neki protokol koji ću ja da ispoštujem, osim naravno košuljice koja je obavezna, ali ja sam sve vrijeme, znači svaku emisiju, od prve emisije do zadnje emisije koju sam radila, ja sam sve vrijeme razmišljala šta programu fali. Znači, toliko je bilo onih ustaljenih fraza, dobro jutro, idemo dalje, kad će novi album, hoćete svirat nove hitove, mislim... Ja iz tog razloga nisam gledala televiziju. Upravo zato ja što iz je televizije apsolutno ništa nisam mogla da naučim. To je takva jedna danguba, užas. I ja sam sve vrijeme išla na to, prvo je trebalo meni da bude zanimljivo 3 sata u studiju. Da se ja ne smaram, da ja vidim ko su gosti, s kime hoću šta da razgovaram. Naravno, nekad moraš da ispoštuješ datum, dan, protokol ili događaj, što je skroz u redu i potpuno razumljivo, ali sam išla od toga da hoću prvo meni da bude zanimljivo, jer jedino na taj način... Da uživaš na tako je, ja mogu da prenesem publici da njima bude zanimljivo. Tako da sam to iz 2 ugla posmatrala. Znači, zamišljala sam sebe da sjedim ujutru kući i da gledam jutarnji program. Šta bi mene zabavilo? Šta bi mene zakucalo za televizor? Zbog čega bi ja zakasnila na posao? Razumiješ? Išla sam s tim. I šta ti je prvo padalo na pamet? Prvo mi je padalo na pamet da apsolutno nema dovoljno edukativnih, sad i informacija i govorancije, sve su neke gluposti. Poprilično sterilno. Sterilno, sve je odrađivano da se odradi. Jednostavno, kažem, ja se ne sjećam da sam ikad u životu gledala jutarnji program, nisam znala kako to izgleda, šta treba, šta ne treba. Tako da sam išla s tim i to je prošlo, to je uspjelo. Bilo je komplimenata, bilo je svega. Znači, primijećeno to je primijećeno i tekako. Ako sam opet... Apsolutno je drugačije što bi se rekao. Ono što nećemo se ono što bi se reklo lagati. Ono što sam ja primijetio, to je jedna vrsta tvoje erudicije gdje kad pogledaš Dženanin prilog i kad gledaš njenu najavu ili njenu interpretaciju nečega, ti vidiš koliko se ovdje radilo, koliko se ovdje čitalo, koliko se ovdje posvetilo nečemu. Znaš, i to je mene, na primjer, kupilo. Znaš, u smislu, ako smo danas došli u situaciju da su mediji, rekli smo, toliko sterilni, da su toliko neinventivni, da jedno te isto. I što Miho i dobronamjerno i našem podcastu govorio Zlaja, moramo nešto uraditi, da ne budemo da nismo jutarnji program TK, nego daj nešto da, znači non stop o tome razmišljamo, na koji način. I uspjelo vam je. Hvala, sad da ne bude da se hvalimo između sebe. Ne hvalimo, izvini sad ja tebe da prekinem, mislim, ja kažem, rado sam se stvarno odazvala, upravo iz razloga jer ja više ne pristajem na bilo šta što je dosadno. Iz bilo kojeg razloga, mislim, apsolutno je bezinteresno i evo, mislim, meni je moja riječ, znaš, neću svugdje da je plast, bo uživam i stvarno pozivam ljude da prate vaš podcast, super su gosti, super su teme, iz drugačijeg ugla sve posmatrano. Nastaje. Samo ovo da kažem. Sad ja, gledajući Dženanu na televiziji, ja sam skonto sljedeće, vas dvoje me demantujte ako smatrate da nije tako. Obzirom da naša zemlja, a ne samo naša zemlja, globalni je to problem, obiluje površnošću, obiluje nekakvim praznim stvarima. I sad, kad smo gledali Dženanu i kam ujebote, pa vidio je cure, ova cura nešto trudi se, čita, vidi se da ima neko znanje. I onda, kad to preneseš na našu zemlju, Dženana, i kad preneseš na naše odnose u bilo kojoj sferi, političkoj, socijalnoj ili bilo kojoj drugoj sferi, ja sam zaključio sljedeći. Ova cura, zato što ovoliko zna,
može imati samo više problema. I da u biti može doživjeti sudbinu da ti nije nikakva prednost to što više znaš, nego ti na neki način to odmogne. Jer ako se ne uklapaš u ono sivilo i onu površnost i ono neznanje, onda ćeš ti imati neku svoju solidnu, stabilnu poziciju, a ako se ističeš nečim, a pogotovo znanjem, to ti može biti. Je li to bilo u tvom slučaju? Budi otvoren. Ne moramo govoriti o imenima, ali o pojavnostima, da. Biću otvorena, odgovorit ću ti na pitanje. Sad sam brojim do 10. Vidi, ja kad sam došla na televiziju, ja sam bila tako uplašena jer novinarstvo, kako sam ga ja upoznala, kroz redakciju Dana, znači i sve one novinare koji su meni bili, no kad kaže novinar, univerzalna sveznalica. Ja sam došla na televiziju to je ta urdicija. Tako isprepadana, rekao, poješće me za doručak, znaš. Mislim, imam ja znanja, sve želim ja da radim, nemam možete problem s tim da li ću ja da ispoštujem i ne plašim se uopšte autoriteta, ali mi je bilo ušla sam, znaš, među novinare, kako sad, šta, još ne poznajem to sve. Sad, sreća ili nesreća, ali ja sad idem s tim da je to sreća. Takvo iskustvo. Ja sam umjesto u očekivanu redakciju novinara kako sam ja očekivala i kakva me plašila, ja sam ušla u jedan kolektiv gdje je prevladavao takav diletantizam, jedna zabrinjavajuća intelektualna nekompetencija. I ljenost. Ja sam prvo malo bila u šoku kad sam vidjela da kolektiv se ne bavi svojim poslom u smislu da osjeća odgovornost kakvu ima jedan novinar, nego da to sve ide na... Da otaljamo posao. Ne talasaj, posebno jer je to bio budžet i onda znači pucaju se godišnji, pucaju se bolovanja, izlazi se do banke, izlazi se nešto. A ja došla, znaš, sad da mi je da se ja pokažem, da ja radim, ja volim da radim, ja želim, meni to ništa nije teško, ništa mi nije mrsko. I sad sam ja, znaš, zbunjena, ne znam šta se dešava, kome da, šta da. Sad, dok sam ja osvijestila gdje sam ja došla i šta se dešava i kakav je to strašan kolektiv za nekoga ko želi, ko hoće, ko nema tu šta da nauči, već je počeo ozbiljan mobbing. Sad, ja sam mislila da to tako mora, jer znaš, kažu, početak je težak, izdrži, istrpi, otiđi po kafu. Međutim, kad je to uzelo maha, ja sam se tad tako razočarala, posebno iz razloga jer ti kao novinar upoznaš puno ljudi, dotakneš se raznih i sfera, i struka, institucija i svega. Ja sam vidjela da to nije prirodno. Da se tako u medijima ne radi, da postoje mediji gdje postoji zdrav kolektiv. Svugdje ima problema, na probleme ćete naći i u DM-u koji je iz godine u godinu važi za najboljeg poslodavca i oni itekako imaju problema, tako da sam ja mislila da ja te probleme moram da progutam, međutim nerado to zaista govorim, ne želim da idem u ono mahalanje, ali to su neke stvari, prvo to nije ništa privatno, to je jedan kolektiv koji kad se skupe svi dvoje, troje za koje možeš reći da su ozbiljni novinari, može se sastaviti pola novinara, ali od struka na gore.
A od struka na gore ne mislim da imaju aman nešto mozga, nego imaju onog bezobrazluka, ali bez muda. Zato kažem od struka na gore imaju onog bezobrazluka i taj bezobrazluk uopšte nije usmjeren na posao, da obavljaju posao novinara kako treba, nego na mobbing. Na stvarno otvoreno zlostavljanje. A sad, poslije ti spomenuo i jeste tako bilo, dakle ja sam bila prvo u redakciji revijalnog programa, kasnije sam po završetku disciplinskog postupka kao za kaznu bila prebačena u redakciju informativnog programa, dakle na Dnevniku, na Vijestima i na svim tim emisijama. I tu se recimo vidi da novinari te redakcije, jebi ga, oni rade, znaš, oni nemaju puno vremena i prostora, mislim, iako ni tu nije bajna situacija, posebna je to televizija, to je televizija koja ne mogu, vjerovatno su sve ne mogu da, pa evo, ne znam za TK, nisam stvarno, ali u suštini ne mogu da opravdam njeno djelovanje, njeno postojanje i kažem, to je moje iskustvo i nije samo moje, jer ja u toj želji da se radi, da se nešto postigne, nisam primijetila koliko ljudi odlaze. Kasnije ću ja nadoći da je to upravo isti razlog zbog kojeg sam i ja otišla, a to je da su to bili ljudi koji su željeli da rade, koji su bili sabotirani, jer oni svojim radom sabotiraju ova bolovanja i godišnje odmore i zašto ostajati do 4 sata pripremati emisiju da bude dobra kad to možeš sve po šablonu nekom prekopirati košuljicu i izaći posla u 10. A to je naš sistemski i to je Bosna i Hercegovina. Sistemski problem. Sve što si ispričala, to recimo mogu ispričati neki svršeni policijski akademac, recimo koji dolazi u policiju i kaže ja sam naučio da to bude, da se predstavim, da sam kulturan, da ovo, da ono. Tužitelj koji je tek došao da radi. Naš sabotiranje od samog početka. Znači, možemo da, iako si ti to malo na svoj način osebujno opisala, ja to vidim da je tvoje znanje bilo problem. Znači, ne samo, ako ćemo, možda ima i to i odakle dolaziš i određene, ovo što smo malo prije pričali, predrasude, ali mislim da je ključna stvar znanje, jer ti kad pokažeš znanje čovjeku koji ne zna, ali nije bitno tom što ne zna, nego onom koji neće da zna jer je lijen da to nešto nauči, jer valja radit, Ja mislim da je to ključ. To je ključ. Znači, možeš ti biti znanje, neznanje, ti možeš doći bez neznanja, a hoćeš da naučiš i vučeš ljude za rukav da naučiš, daj mi znanje, daj da ja to nešto ono, i onda se ljudi nađu ugroženi, kažu, daj pa pusti ti kažeš, idi napravi kafu. Ima jedan termin koji se zove, kad sam ja tek počeo u zatvoru da radim, i isto tako dolazim u sredinu gdje, slušaj, mi ćemo ti reći kako se radi. Šta ti to, samo tišu i gledaj, znaš. I to je takozvani sindrom stare Kajle. U biti koji, naravno nisam rekao naučni termin, nego je ovo improvizacija, a to su ti ljudi koji su stekli određeni nivo znanja, najčešće nedovoljan, i gdje su oni otprilike upoznati kako sistem funkcioniše i kako ja tu da se snađem i kako tu da ja plivam do neke penzije ili ne znam čega. I svako ko dođe ko je progresivan na bilo koji način, koji želi nešto novo, koji želi nešto... Obično je to mlad čovjek. Obično je to mlad čovjek, tako je, staru mrcinu ne možeš naučiti. I kad dođe tom se sjeku noge. Ukoliko ne dođe u zdrav kolektiv. Ili ono njiho što si ti pričao, koliko su imali oni ljudi sreću da su došli u jednu zdravu sredinu gdje im je Boro Kontić bio naravno. Pa to sam htio da kažem. I to je samo incident. Znači, to nije pravilno. Ti moraš, kad dođeš u određenu sredinu, moraš da ti ljudi, gdje si došao, da ti ljudi omogućavaju slobodu. Koliko toliko slobode, ne sloboda od slobode, nego koliko toliko slobodu, da bi iz tebe izašla nekakva tvoja izvorna kreativna crta.
znaš, i da bi se oblikovala na nekakav, ajde kažemo, nov način i da daš na kraju krajeva nešto novo i tom kolektivu i biznisu, nebitno je o čemu se radi, tako je, znaš. Yes. Ti kad imaš kolektivni sastanak i ako ti digneš 2 prsta i hoćeš nešto da predložiš, i ljudi te odmah samo kažu, ja opet nešto. Znači to je pravo, što se kaže, zeznuto, nemaš prostora, nemaš zraka da diše. I zamisli, evo, Dženana, molim te, samo ti izvoli. I zamisli sad da je bio neki Šaban umjesto Bore Kontića, koji je te ljude pustio im, vidio njihovu kreativnost, nije ne bi oni bolno otvorili ni vrata, oni ne bi otvorili za škrinu, jer samo ti zatvori zima mi grijalca upaljena. I ja ozbiljno, pa fakat, mislim, to su neke apsurdne situacije, šta ljudi sve doživljavaju, mislim, to je katastrofa, ali ti si nekako počela sa nekakvom pozitivnom stranom kad si ušla u to entuzijazam i novinarstvo, a sad smo krenuli u ovu neku tamnu stranu. Ali evo da se vratim na pozitivno. Pa možeš, mislim, ovo sad međuljudski nekakvi odnosi unutar tih, da kažemo, kolektiva, ali to novinarstvo koji sve ostalo ima svoju svijetlu i tamnu stranu, znaš, sad nekako više proživljavamo i kako da kažem, svjedoci smo te tamne strane. Dominantna je. Ja, znaš, ti sad moraš da se potrudiš osim ako ne bratiš tu neke, kako bi rekao, pozitivne izvore. Ti ako neki klasičan čovjek, mislim, koji gleda TV, sluša radio, mislim, u većini slučajeva to tamna strana, žutilo i ne znam ti ne sve ostalo. Sad, kako neko ko se bavi novinarstvom gleda na to, jer ipak to njegov svijet. Misliš na žutu štampu i te informacije? Pa samo sam htjela da kažem u trenutku kad si pričao o ovim pozitivnim i negativnim, svijetlim, tamnim stranama, ja sam upoznala koliko god bolestan kolektiv, upoznala sam i zdrav kolektiv. Poslije znači ovog medija prešla sam u drugu kuću gdje sam apsolutno dobila svu slobodu djelovanja, jedan tako zdrav kolektiv, njega sam napustila iz nekih tehničkih razloga, ali meni je bio prioritet, dakle, taj kolektiv i ti međuljudski odnosi. I sloboda u radu. I sloboda u radu, znači oni su bili toliko divni ljudi, toliko su profesionalni, zaista divne kolege, apsolutno su bili za svaki oblik dogovora, sve moje prijedloge, neću sad reći, odobravali su, ali su ih vagali, propitivali da vidimo šta može, šta ne može. Znaš, baš su pustili, izvoli, izjasni se, reci, to je dobro iz ovog razloga, nije iz ovog. Tako da sam upoznala i svijetlu i tamnu stranu mogućnosti da se radi ko novinar, tako da postoji. A što se tiče žutila, ja sam tebi rekla kad smo dogovarali, ja mogu da odgovaram iz svog iskustva i nekog svog mišljenja koji tekako prisutno. Novinarstvo kako sam ja upoznala prije nego što sam počela da radim kao novinarka i ono što sam ja upoznala kao novinarka, to su dva svijeta. Dakle, ja sam doživljavala, ima njih i dan danas, naravno da ih ima, ja ih poznajem lično, ja ih pratim i u Bosni, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i vani, svakako. Ali nekako preovladava to žutilo iz razloga, zatim je potreba. Dakle, jeste do novinara, odnosno kad neko objavi neku informaciju, kažeš kako urednik dopustio, mislim, što si se potpisao na taj tekst, zašto to radiš, zato što moraš zaradiš neke pare, ali potreba je za tim, mislim, tu idu klikovi, to je čitano, tu prolaze pare, ne znam, evo, što ti ne zoveš u goste neke zvijezde, sigurno će ti donijeti veću gledanost, nego recimo etalon intelekta Igor Štiks. Znaš, mislim, koliko imaš pregleda na Štiksu. Nažalost, ja kažem nažalost, ali mislim, Kaneuša bi ti donijela gledanost, razumiješ? O tome se radi. Šta ćeš ti tu, kad je tu sukob tih svjetova, dakle, novina, ne opravdavam uopšte novinare i urednike, znači do njih je to da, sabotiraju,
evo imaš divnih portala u Bosni i Hercegovini koji djeluju, bave se zaista ozbiljnim stvarima, bitnim stvarima, brane ono novinarstvo, kakvo pamtimo, kakvo želimo da bude, i onda imaš ove portale koji objavljuju gluposti, ali zatim je potreba. I upravo iz tog razloga ono što smo pričali, ti informaciju koju ne želiš da sretneš, koja ti ne treba, ti nju ne možeš da izbjegneš. Evo, na primjer, ja sam ove godine imala stvarno puno posla i puno obaveza i svega, i kako se dešava sad čitav ovaj hype i tekstova i knjiga, informacija, slika, statusa, pritome znači ja nemam niti jednu društvenu mrežu osim Facebooka, nisam nikad ni imala, znači nisam imala pa se izbrisala, nego nikad nisam imala neku društvenu mrežu osim Facebooka, i kako se dešava sav ovaj hype, ti to više ne možeš da upratiš. Ja sam od kraja marta do kraja jula ja se ugasla sa društvenih mreža. Znači, nisam brisala profil, nego sam aplikaciju sa telefona Sad moraš Ja vidiš kako je uninstall. Ja. Ne, ja apsolutno nisam ušla ni preko laptopa, ni preko Google-a, ni preko aplikacije na Facebook. Znači, ja uopšte nemam pojma šta se dešavalo, i pazi ti sad šta se meni desilo. Izbrisala sam sve one portale da mi stižu notifikacije za vijesti, znači bukvalno sam se fokusirala na svoj posao, na svoje knjige, na neke svoje hobije, stvari, na stvarni svijet. Znači ne na simulakrum, nego na stvarni svijet. I ja, kad sam ušla, poslije 4 mjeseca, koliko je, kad sam ušla na internet, pozlilo ti. Nije meni je pozlilo iz razloga što ja ništa nisam propustila. Ja. Apsolutno svaka vijest je došla do mene. Papa je umro. Stanje u Gazi, dobro, to sam pala sam otići Maksu za šta se dešava, ali dolazile su informacije. Apsolutno svaka informacija je došla do mene bez da sam ja nisam išla na kliks, znači nisam otvarala Google da mi izbaci. Jednostavno je nemoguće da se izoluješ, da se skloniš od toga, ako nisi na društvenoj mreži, a posebno ako jesi. Znači ti kad uđeš na newsfeed, kad samo zaskrolaš malo, gotovo je. Znači vidjet ćeš uglavnom žutilo, jer to sad sve ide brzo, znaš, mislim šta te košta da otkucaš neki tekst, brzo začas, polupismen, neko da bi ušao, vidio šta se dešava, tako da hoću da kažem, hype je svega, hype je svih informacija, gluposti se objavljuju, nebitne stvari se objavljuju, mislim uz dužno poštovanje, na 10 portala je bilo kako Amra Đekov proslavlja 41. rođendan. Evo samo mi objasni, ne želim biti zla, tako je, ni ljubomora, ni nešto za šta da radim ja s tim? Gdje da ja to stavim? Da. Kakve koristi? Ako joj i napišem na svaki Amra, draga Amra, sretan rođendan, šta? Kuda? Ko? A koliko je to sad, ono što se kaže, stvar nekakva, mislim, u našem slučaju neka tranzicijska, gdje je apsolutno sve postalo biznis. Jer, mislim, žutilo je, se kaže, fenomen čitave planete, ali s obzirom da smo mi izašli iz onog nekakvog sistema u nekakav nakaradni, ne znam ni kako bi ga uopšte nazvao, gdje se znalo ko šta može da radi i kako da radi i pratili su se nekakvi, što se kaže, profesionalni uzusi i sve ostalo. I onda ti samo imaš odjazena vrata i kaže, evo sad ko god hoće, nikakav nije problem, donesi u opštinu 2 papira, udarimo pečat i ti si. Mislim, na kraju krajeva, pazi, uzmi svoju generaciju ili ne znam, bilo koja generacija novinara. Od, ne znam, 1000 novinara završnih, bit će možda, ne znam, 20 nekakvih kvalitetnih, da kažeš. Ostalo ljudi će raditi ove propratne, obične poslove i završit će tako. Ali zašto? Zato što nemaš u državi 5 kvalitetnih medija. Nego imaš 1,5 svakakih medija.
Evo, i sem Ma. ovih koji je Dženana pomenula određene portale, zaista. Ne, zato kažem, Ja. ti, naravno, ne možeš ti, nije ono što se kaže, omjer je sigurno 95%, Tako je. 5%. A još ako govorimo o elektronskim medijima. Pa dobro, ja tu... A sad većinski jeste fokus na I internetu. svi se i prebacuju na kraju Jest. krajeva na internet. Jest, ali baš to što, ma vidi, ja prvo ja se stvarno izvinjavam što neću više da se izvinjavam. Mamo. Ja, mislim, ne vama ovdje, nego inače, znaš, kad je neki stav, pa ti ono kao sad, eto ja se izvinjam. Ma ne izvinjavam se iz razloga što se mi izvinjavamo, zato smo i završili u ovoj situaciji. Evo ti, opet kažem iz svog iskustva. Ja kad sam počela, dakle ja sam završila svjetsku književnost, počela da radim kao novinarka, ja sam osjećala da ja nisam kompletna. Vukla sam za rukav i urednike, i starije kolege, i kolege koji su iskustvom bogatiji od mene, koji znaju više od mene, koji su duže u poslu od mene, javljala sam im se sama, tražila sam savjete, jebote, ne znam, nešto objasni mi, hello. Uputi me. Tako je, mislim, bez problema. I dan danas to radim. Osjećala sam da mi nešto fali. Praksa je super, sve je to divno, krasno i ja sam odlučila da upišem master studije na Fakultetu političkih nauka na odsjeku za novinarstvo. I to je bio jedan od fantastičnih trenutaka u mojoj karijeri i u mom životu. Super je što sam se za to odlučila jer sam dobila jednu kompletnu sliku kako nešto izgleda. Kako recimo izgleda radio kao medij, mislim, makar kroz teoriju, onda te neke teorije kako su se mediji mijenjali kroz vrijeme. Jer iako ja sam imala neke, znaš, po površini informacije, ja sam to mogla da saznam na internetu i ja sam znala, ovo su zaista, mislim, fantastični su profesori i profesorice na Fakultetu političkih nauka, apsolutno su tu za studente, znači moraš biti ozbiljno nezainteresovan da izađeš bez znanja. Koliko ga oni plasiraju na svojim predavanjima, vježbama. Šta hoću da kažem? Da sam tu upoznala ljude, kolege, studente. To su ljudi mlađi od mene, koliko hoćeš mlađi, koji su tu iz apsolutno pogrešnih razloga. Znaš, nisu uspjeli ko manekenke, one će na televiziju da se slikaju. Nisu uspjele na Instagramu da prikupe followere, one će na televiziju, da budu divne, slatke, mislim... A dobro, mogu kako se kaže... Pa će osjeti reći. A to zbog one energije iz visokog. Mislim, to su jako loše stvari, jako deprimirajuće stvari. Ja ne znam, ja mogu samo da zamislim kako je profesorima koji... posmatraju te generacije, naravno da imaš uvijek izuzetaka, koji posmatraju te generacije, kako je urednicima kojima oni dolaze na praksu ili se zapošljavaju, s kim oni rade, mislim to treba pitati urednike danas, šta oni dobivaju od generacije, od FPN-a koji izbaci jednu generaciju mladih novinara, jesu li oni zadovoljni, kako s njima sarađuju, da li ih slušaju, mislim, toliko je tu one bosanske ljenosti, prepisuju, nezainteresovani su, žele samo da se u tom krugu interneta i tih društvenih mreža kreću. Živimo potpuno ono što je Baudrillard rekao u svojoj knjizi, dakle tu hiperrealnost, taj simulakrum, nema više, mislim čitala sam skoro fantastičnu jednu studiju Luciano Floridi, dakle talijanski filozof, koji objašnjava kako zapravo mi živimo 4. revoluciju ljudske historije, dakle on ih je poredao, prva je uzemljenje čovjeka u svemir, zatim druga je čovjek u biološkom svijetu, treća je šta je treća, Bože, kako ide?
Darwin, Kopernik, onda Freud, dakle uvođenje tog nesvjesnog, ukidanje potpune autonomije uma i četvrta je Turingova revolucija, Alana Turinga, i tu se on referira na umjetnu inteligenciju. Dakle, hoće da kaže da mi više nismo ljudi koji imaju posredovanje, recimo, ovih gadgetsa između stvarnosti i interneta. Ne, mi živimo tu infosferu i naša percepcija svijeta se oblikuje tako. Dakle, sad mladi vide svijet društvenih mreža kao onaj pravi. Tu mora da se uspije, mora da se bude lijep na nekom mediju, znanje potpuno zanemareno, sadržaj ignorisan. Dakle, apsolutno je fokus na tome. Sad ja možda zvučim ko neka baba, znaš, možda ko neka baba, ali ja to primjećujem. Nadam se da nisam u pravu, ali tekako uvijek kažem, napominjem, uvijek ima izuzetaka. Ja recimo poznajem dvije fantastične mlade djevojke, može se reći mlade djevojke, pa ja možeš biti stara cura. Dvije fantastične mlade djevojke, negdje su između 20 i 25, koje su apsolutno operisane od tih društvenih mreža i one žele da uče. One žele da uče i super im ide, znaš. Tako da, ali pazi, ovo sad dok te slušam, ljudi su generalno skloni ljenosti. Znači, pravo je zajebano. Ovdje malo. Pazi, zajebano. Nemamo mi tu radnu etiku ko što imaju protestanti tamo, znaš, gdje je maltene kulturološki im je radna etika nešto u vrhu. Mi ovi južnjaci nismo baš, malo smo pokilavi. Čast izuzecima. Ali ovo hoću, jako mi je bitno. Može li sam da govorimo, mislim, ja imam ta pravo da više ne govorimo čast izuzecima, izuzetaka ima svugdje, volimo ih, evo ovom prilikom ih pozdravljamo, šaljemo im pjesmu, pričamo o onom što preovladava. Nećemo se izvinjavati. Pa mislim... Ali ne bi, jedna stvar koju imam intervenciju jeste oko akademske zajednice, pogotovo profesure, znači gdje evo, sve su super, su krasni, su vrlo su kompetentni, obučavaju nevjerojatno dobro kadrove, znači ko dođe njima na ispit mora dobro da zna, mora da se dobro pripremi i što se njih tiče, oni iznose generacije koje su skroz ok. Međutim, tu njihova uloga i zadaća ne prestaje. Ja vrlo više očekujem od akademske zajednice, pogotovo od profesora, koji gledaju sve ove stvari o kojima mi pričamo i koje živimo i oni se tu opet nekako miču po strani. Znači, mi smo svjedoci da faktički akademske zajednice kao javne sfere u smislu opisivanja određenih društvenih pojava ili bilo čega drugoga izostaje. Znači, gdje su ti profesori da ukažu, evo, ako mi sad ovdje nas troje pričamo o medijima, mislim, mediji su svjetski fenomeni, dešava se, evo ja neke stvari, pošto pratim sad malo u zadnje vrijeme i Ameriku, znači šta se na Foxu priča? Znači, Fox je bukvalno Informer, onaj beogradski. Znači, onaj... Ko je od koga prepisao? Znači, bukvalno, Fox News je Informer. Od oba Amerika je sve onako Srbija. Pa je tam počeo prepisivati od Vučića. Isto je stvar. Kako se autokratija... A koliko su dobri, ne zove ga na ručak. Znači, tu jedino što im ja zamjerim, Dženana, nije tvoja uloga samo da nekog naučiš da bude dobar novinar ili da bude šta god dobar, ljekar, najbitno. Nego je tvoje da se baviš javnom sferom. Pa vidi... Ja se, evo... Ne znaš odakle... Ne, ja stvarno nemam loše iskustvo sa profesorima na oba fakulteta, znači i na Filozofskom fakultetu i na Fakultetu političkih nauka i ti ljudi žele da bude tu, ali ne može ti se profesor trpat. Mislim, moraš da pokažeš neki interes, znaš? Ne, ok, što se toga tiče, nego njihov izlazak u javnu sferu. Pa evo, ja se ne sjećam. Izlaze. Evo, od Zdravke Grebe. Od pokojnog Zdravke Grebe. I kako se zvala ona profesorica sa sociologije, ja mislim. Lamija ta. Sa ekonomije. Sa ekonomije, ja nemam pojma. Znači, evo, ja te dvoje ljudi znam gdje su se maksimalno trudili da budu. Možda sad imaju neki novi... Na lapsusu. Šta je bilo? Čovjek se radi, ne konta.
Malo se ona ima lapsus. Hajde, ima. Reci koji? Treba veze, nije. Nema pojma ekonomije žena, ne. Ja. Nebitno. Dobro, neka. Ti vratio mi se na UN i na... Evo, znaš kako, pazi, zima je, poledilo je, oklizne se čovjek misli. Ma okliznemo se mi Ajde, hiljadu ja sam počeo puta. plakat. Ja. Razumijem te. Nema ih dovoljno, po meni, možda kriješ. Pa vidi, ali to ti je do medija. Mislim, ali ima ih. Mislim, Ma to je... ima ih, samo što kažem ti, ima ih u emisijama. Jel se ne čuju? Pa ne čuju se. I kome poruku šalje? Kome poruku šalje? Mora biti zainteres, mora biti obostrano. Ne može niko sam nešto da isforsira. Na kraju krajeva moraju mediji da ih zovu, moraju da traže. Recimo, ja sam imala fantastičnu profesoricu na FPN-u, kako se zove predmet, propaganda je u nazivu predmeta, mislim da je propagandno komuniciranje. Mislim, žena poznaje materiju, to je fantastično, prelijepo je slušati, otvoriti oči, znaš, ono. Ja nisam vidjela da se iza jedne nego iza jedne izborne kampanje pozvalo tu ženu i da sad ona, znaš, kaže narodu šta je propaganda, kako to izgleda, na šta obratiti pažnju, za koga glasati, za koga ne glasati. Neko alija što je rekao za koga glasati, za koga ne glasati, nego zaista objasniti kako šta funkcioniše. Jer ljudima to treba. Mora da se krene od sebe. Nisu svi medijski pismeni. Nema medijske nisu svi, razumiješ? Mislim, nemaš toga. Ako na to misliš da profesori nisu aktivni u tom smislu, ima ih, ali oni reaguju na poziv. Možda više na društveni angažman. Na društveni angažman, da. Znači, na ukazivanje. Jesu, ali ne možeš od ovog žutila, ne može to da dođe. Nije interesantno. Mislim, svako traži što mu je interesantno. To su te stvari apsolutno dostupne. Na internetu su, ako nisu na internetu. Ja, kad god sam se javila, da li starijem kolegi novinaru, da li novinarima u penziji, da li nekim svojim profesorima, šta god mi je trebalo, znači, od savjeta ili da nešto iskomuniciram, apsolutno su svi bili tu, ali neće ljudi sami doći, da ti vam ispričam kako. Mislio sam na društveno djelovanje, javno djelovanje. Ne u smislu da pomognu pojedincu ili nekome. Ali pišu tekstove, jel na to misliš? Mislim da se pojavljuju kao grupa, akademska zajednica koja ima svoj odgovor na određenu... krug 99. A da nije krug 99. Ja, dobro, možda ne dijeli ista mišljenja, znaš. Pa nema veze, nek se sučele. Nema komunikacije. Nema komunikacije. Pojedinačno da. Ali pazi, ja ipak mislim da je najveći problem u konformizmu. Tačno. Znaš, i oportunizmu. Jest, ali konformizam na neki način, pazi, jer toliko planeta se uljuljala. Yes. Evo, pojavom i ovog interneta, ovog svega, znači, može se reći da 99% ljudi spava. I u toku dana, znači... Misaono spava. Yes. Znači, mi smo toliko kako bi rekao, ne znam, šta nas može probuditi da ne znam, padne asteroid, da uništi to sve i da ostanemo faktički bez gaća i da se onda trznemo i da se probudi ta nekakva kreativna crta, kažu, ok, super, sad moramo se snaći zapaliti vatru, kako ćemo, pa nemam pojma, ti guraj tam, ja ću tam dok se to ne ugrije, pa će se zapaliti, idemo, kako bi rekao, od početka. Imaš taj čitav pravac da u smislu čovjek neće reagovati dok mu ne diraš bazične potrebe. Tako je, sad je samo ne diraj mene, jer evo nema, šta još da se desi da nas prema, šta se nije desilo? Nema šta se nije desilo. To najbolji nam je primjer gaza. Ljude... eto, i ako ostaneš u Bosni i Hercegovini, evo sad je godišnjica Jablanice. Pa nigdje ništa, niko. Evo, gledam, jutro sam vidjela na internetu, neko je uslikao u Jablanici stolicu, piše na stolici, kao za Nermina Nikšića, evo, kaže, nije došao. Ajde, što godinu dana nije ništa, evo kao nije došao. Ja ne znam čak da li se protiv nekoga podigla optužnica. Ima neki to bi trebao vlasnik kamenoloma. Imaju neki proces. Ma nema to. Ljudi su umorni, znaš. Ja sam
uslijed te iscrpljenosti, ja sam gurala i probavala i htjela, stvarno sam htjela, ali uslijed te iscrpljenosti, znaš, prođe ti život ni u šta i iz tog razloga ja sam rekla, to je to, ja odo, mislim, ne mogu. Da. Pazi, vani nije divno. Mislim, ali ti si taj karakter koji ćeš se boriti, mislim, ako ćemo uzeti onu od Bertolda Brechta, bolje uzalud se boriti nego uzalud živjeti. Ma uzmimo. Da, i mi ćemo se boriti. Evo uzmi, neki dan pratimo zajedno Jennifer Welsh, sjajnu onu iz Oklahoma novinarku koja govori o svemu ovome što se sad njima dešava. Koja otvoreno i agresivno. I otvoreno i agresivno. I ženi je 50 i koja, ili je 50 ili 50 i koja ima istu dozu agresive, progresive, energije, čega god hoćeš, da ponavlja stvari ako treba 1000 puta, ne posustaje. Znaš, ne posustaje. To je po meni jako dobro, ne predavat se. Jer ovi drugi koji su, za loše, za bilo šta, površno, oni se... Vidi, ona ima feedback. Jest. A ti ovdje nemaš. A evo, uzmi samo primjer, kad je bio ovaj strašan slučaj u Gradačcu, Nizama. Tako je, femicido. Svugdje su organizovani protesti. Ništa. Znači, dok tebe neko ne ubije, tvoja porodica neće ništa. Dok se mene ne tiče. Tako je. I o tome se radi ovdje, koliko sam ja. Ima jedna bizarna situacija koja se desila kad smo mi protestovali u Tuzli za čist zrak. I sad je, znači, daleko smo najzagađeniji zrak i mi sad se protestujemo. Čekaj, nije Sarajevo? Mislim, po onim što budu... To je to, rat je. Rat je između Tuzle i Sarajeva. I mislim da je Sarajevo najzagađenije među glavnim gradovima. A Tuzla je bila čak i zagađenija i od Sarajeva. Ja. I naravno, mislim, to... nek smo nešto bolji. Yes. I sad, mi smo se to skupili da protestujemo. I sad, ne lezi vraže u tom gdje smo se mi na trgu skupljali odatle da krenemo u proteste, tu se 100 metara od nas skupljalo ništo idu na konju da šlepi. Ja. Koji planinare. A simbolički je povezan. Pa je. Sad mi njima govorimo, hajde s nama, znaš, pusti sad konju, čovječe, odeš jednom sedmično ili jednom mjesečno na konju. Sljedeći vikend, ja ovdje živiš, čeće, djeca ti idu u školu, u vrtiću, na fakultet. Hajde s nama, ko ste vi, Eto znaš, vidiš. Mislim, nikakve te, što ti rekao, solidarnosti, niti svijesti o problemu. Ne. Hajde, solidarnost je posljedična, znaš, ali prvo svijest da postoji problem, pa ćemo onda biti solidarni. Na kraju krajeva, pazi, svijest o zajednici, gdje apsolutno mi jedni s drugima dijelimo sve. Znači, bukvalno dijelimo sve. Ali to je fantastičan meni moment što se tiče barem ove zagađenosti, mislim, ti odgovorni i ti političari na kraju krajeva, isto kao da ne žive u Tuzli, u Sarajevu, u Beogradu, gdje je ta zagađenost. Mislim, jel živite vi nakon? Šta? Vidiš, ja ne mogu da artikulišem svoj ibret. Idu protiv svog dobrobita. Tako je. Ne mogu, ne znam. Iscrpi Bosna. Hajde, pusti Bosnu. Ajde. Evo vidite. Pa i brani ti. Ja. Znaš što nas interesuje? Ajde. Ti kao mlađa generacija, i kad često si to spominjala, i meni je to na kraju krajeva isto fascinantno, da su neke stvari koji su tebe oblikovali u bilo kojem smislu, kulturnom ili identitetskom, nebitno. Znaš, kao da ne pripadaju tvojoj generaciji. Meni je zanimljivo to, na primjer, što najviše voliš filmove Woody Allena i ovog Tarantina. Šta si vidjela u jednom, a šta u drugom? Znaš, ako što se tiče konkretno umjetnosti, bilo koje, da li kinematografije, književnosti, predstava, muzike, toliko je važna u životu čovjeka. Ja znam puno riječi i ne mogu da nađem nikad pravu riječ koliko je važna. Ne. Sad, ja sam tu našla neki balans. Ja recimo, kad su u pitanju filmovi, kad su u pitanju koncerti, ja volim spektakle. Mislim, pretežno.
dobar film voli svako koje god da je žanra. Ja volim spektakle, znaš, ako odim na koncert, ja hoću efekte, ja hoću nešto, znaš. Mislim, ja to volim, kod kuće ću ja sve pustiti nešto što meni, znaš. U književnosti... Kad je bal neke maske. Tako je. Za moje pare... Hoću sve. Ma ja, ne, stvarno to volim. Recimo u književnosti ne volim nešto da čitam naučnu fantastiku. I one znam, one self. Ma ja. Volim, znaš, ozbiljne stvari, volim stručnu literaturu, romane, realizam. Filmova, da se dotaknem to što si pitao, volim, dakle, nešto, spomenuo si Woody Allena. Ili ja ga obožavam i njega i Woody Tarantina. Allena i Tarantina, oni su stvarno posebni. Posebni u smislu da je Allen toliko je realan, ali s one neke strane iznutra prema van, znaš. Mislim, toliko je kod njeg prisutna autoironija. To je do bola. Sve ono što film čini umjetnošću, dakle ne blockbusterom, ne može svako da gleda film Woody Allena, ma koliko izgledalo da može. Da. Nema on sad neki efekte, ništa. Sav je on, znaš, sam nako, mislim da je iz Mučki, David Jason Dell, da je on baš rekao kako Woody Allen nako ne učinila ni na što, znaš, kako on uspio uopšte. Zato što čovjek autoironičan je, osvijestio je one prave vrijednosti, a on na jedan potpuno način koji izgleda dostupan svima. Dok recimo Tarantino, ali ima sličnosti. Šta reći o Tarantino? Ima sličnosti, kako da nema, mislim ti kod Tarantina imaš baš te momente te prirodne huje, prirodnog nerviranja, recimo on totalno svakodnevnu životnu emociju baš je podeblja, znaš. Ma intelektualizira je do boja. Evo recimo Kill Bill. Jest. Ja sam rekla da mi je to njegov najdraži film, sad ne iz nekog subjektivnog razloga, iako ja se, znaš, baš puno posmatram introspektivno, pa razmišljam ima li to kakve veze sa mnom. Ne, nego mi je baš moćan, znaš. I svako može da se nađe u Kill Billu, sad nešto da se osvećuje, nije to ništa meni svojstveno, ili tebi, ili bilo kome, ali on je to toliko podebljio, znaš, napravio je to životnom misijom, ona iz groba izlazi, kopa se, znaš, pati, mada sam ja tu više čekala kako će, čega se sjetio, znaš, šta bi meni naumpalo da ona sad izađe, on je to toliko podebljio, ali to kako je on, način na koji je Tarantino podebljio tu emociju, takva ona jeste u nama, samo što smo mi valjda pristojni, odgojeni, znaš, malo se kontrolišemo, jer ovi koji se ne kontrolišu, ti znaš najbolje kakvi su oni, kako oni gdje su završili, kako se osjećaju u vezi s tim. Tako da iz tog razloga, kažem, volim spektakle, to sam spomenula jer sam ti rekla za Harry Pottera i Gospodara prstenova. Odnosno, u svakoj umjetnosti, bilo da je književnost, film, muzika, volim da nađem to nešto gdje ne nalazim u drugoj vrsti umjetnosti. Dakle, nisam sigurna da bi rado čitala, ne znam, Gospodara prstenova, ali želim da gledam te filmove. Ekraniziran je zbog tih efekata i to. A Tarantino i Woody Allen, oni su stvarno posebni. Mislim, ne meni, nego uopšte u svijetu kinematografije. Mislim, bar meni, ja ću svoje nekako, Woody Allen i njegova kinematografija posebno, najčešće oni glumac i režiser. Jeste. Najčešće. Jeste. Znaš, ima čak možda neki doticaja sa art filmom u nekim posebnim nekim dijelovima. Znaš, mogu, ako mi je, mislim, obzirom da se radi o američkom režiseru i glumcu, najevropski američki režiser mi je Woody Allen. Znaš, nekako bi njegove priče mogao transferirati kod nas. Ima jedna, ne znam, kaže, srž života, čovjek cijedi. Allen pola. Jeste, ima jedna, ima jedna scena iz ne znam kojeg filma Woody Allena i on non stop glumi te smušene likove, pogubljene, ne znam. Na rubu samoubistva, ne znam da li je pošlo. Ali svi smo takvi. Svi smo takvi. I sad on ne zna bil samo puno nešto tamo. I sad pomozi, evo, ako znate o kojem je filmu riječ, uglavnom Woody Allen
ide i nađe onu prostitutku koja je crnkinja i sad on s njom odlazi u neku sobu tamo da to bude što treba da bude i sad se ona rasprema, znaš, a onako pogrbljen, nikakav, ružan, sjedi na onom krevetu i govori, ma ne, ja ne... Sjedi malo da ti priča. Ne želim ja to, ali sve ono, znaš, isprekidano, sve on nepovezan. I sad ona govori, pa što, baš me briga, ti isplatio, znaš, nebitno je sad, evo, sjevčasto. Nebitno šta ćemo raditi. Ja, šta ćemo raditi? Sad on govori o njegovoj zainteresovanosti za svemir i sad on njoj govori, jesi ti, i ona sad gleda u njega, sad o tome da priča i govori o njoj, evo, na primjer, si ti čula, kaže, za crnu ruku. Kaže ona, kako nisam, pa živim od nje. I tako to, znaš, to bi je bilo pravo smiješno. Jest, ali tu naglasak na tome koliko malo komuniciramo. Tako je. Koliko se ima potrebe, jeste. Da on ne može da nađe nikoga drugog osim prostitutke da bi s njom porazgovarao. Tako je. Nikoga ne želi saslušati. Na kraju ja to ću on platiti, tako da svjesno ide na to. Odnosno ide nesvjesno na to jer ne plaća psihijatra, znaš, kako ima u tesnoj koži kad kaže unuk Oliveri Marković, kaže uskoro će svaki Srbin da ima svog advokata kao što u Americi svaki Amerikanac ima svog psihijatra. To je tako, mislim, oni su nacija koja tako puno komunicira, to vidiš kroz filmove i kroz serije, eto i kod njega ta potreba jest. Mi sad to doživljavamo, ti sad ovdje, recimo, evo, klupam konkretno u Tuzli, ti u svakom naselju imaš jednu ordinaciju nekog terapeuta ili ne znam ti. Ne možeš doći do termina. Evo, ne možeš doći. Nisam probala, čula. Ne, bez obzira. Jeste, upravo. Znači, evo, kroz tu svu tranziciju koliko se razdvaja. Da. Otuđujemo. Tako da ovaj podcast je prva vija. Mi spajamo. Spajate. I to je dežurni problem umjetne inteligencije, znaš. Sad ljudi koriste ChatGPT za komunikaciju, jer i kad imaš s nekim da porazgovaraš, nije to potpuno, nije niko sad toliki introvert, iako se tako predstavlja. No man is an island bar. Hej, da se razumijemo. Ali ljudi nemaju, nije stvar ni komunikacije, nego nemaju povjerenja. Kome da kažeš, a da te ne iznevjeri. Na bilo koji način. Ne mora ti zabasti nož u leđa, ali zašto prenositi? Nemoj njemu ako ne želim da iko zna. Mislim, to je tvoj fah. Ja sad samo krećem se između nekoliko poznatih činjenica, ali to je to, toliko smo otuđeni, toliko imate potrebe za komunikacijom, to je strašno, mislim. I ti sad kad se otuđiš, kad ponovo kreneš eventualno da se približiš, znaš, tu sad doživljavaš nekakav strah ko kad si imao, 2-3 godine, pa te dovedu negdje i kažu, ono je tamo drugo dijete, neko, aj se ti malo igraju. I prvi nekakav susret, šta treba sad iskomunicirati i to šta da kažem. Znaš, mislim, strašno. Moram uzeti vode malo. Imamo znati pripričanje. Hoćete mi to kad si sad spomenula umjetnu inteligenciju i kako si pričala si mi to, kako si skontala da se ne radi o živom biću, kako si je isprovocirala, ili više ne znam koji je rod, ona. Biće zanimljivo, jer si pazi, radila istraživanje određeno, znači nije ona s njim iz dosade, nego ja sam da nam ispričaj tu epizodu. Svjesno upalila kompjuter. Pa ja sam, mislim, sad je moj akademski fokus je na umjetnoj inteligenciji, na epistemiološkom utjecaju umjetne inteligencije, posebno na istraživačke i ove interpretativne metode u humanističkim i socijalnim naukama. I sad ja moram da upoznam umjetnu inteligenciju. Pazi, umjetna inteligencija, ovo je najprimitivniji ovaj jezički model. I sad ja sam htjela da upoznam maksimalno
znači kroz literaturu sam prošla, u stručnu literaturu, fantastična je, mislim toliko ima tih filozofskih vodiča, mislim mogu da ih spomenem kasnije, važni su, treba ih čitati da ne bi došlo do zloupotrebe umjetne inteligencije ili tih tako nekih zamajavanja da je ona odličan sagovornik i psihijatar, psiholog. I sad ja sam odlučila da s njom iskomuniciram sve što mi na um padne, što mogu, da ja vidim da li je ona stvarno inteligentna, ko kaže da je inteligentna. Tu, naprijed, kad neko nešto kaže, ja se pozovem na Foucaulta, znaš. Tako je. Ko je odlučio da si ti inteligentna? Ima fantastičan Žižekov tekst na Peščaniku. Po kojim to standardima je ona inteligentna, znaš, i da li je ko mjerio IQ? Recimo, ja mislim da ona nije inteligentna. Ona je samo super, mega, turbo, pametna na steroidima. Možda ne pametna, možda samo brza. Od nas je brža. I informatičnija. Ona je svi podaci na jednom mjestu. Ona je prepametna. Ali vidi, inteligencija, evo riječ inteligencija ti je inter i legere. Znači inter između, legere čitati ili birati ili kako god hoćeš. Može se povezati sa kreativnošću. Znači između redova nešto odlučiti, snaći se, biti kreativan. Definitivno umjetna inteligencija ili na ekaskom to puno bolje bude veštačka inteligencija. Veštačka. Ona apsolutno nije kreativna. Znači ja sam je iscrpila do maksimuma, koliko sam uspjela, jel ima još, koliko hoćeš. Apsolutno nije kreativna. Znači mogu da je preveslam. Naravno, ona je puna podataka, da se razumijemo. Ona nas ima odgovor, ali ona nema emociju. To je prvi znak meni, to je istraživanje kojem sam trenutno posvećena, koje dokazujem da ona nije inteligentna. Kako si isprovocirala? Hoću. Ona nema emociju. Znači ona je cold-blooded bitch. Znači ne možeš joj ništa. Ali tako joj daješ personifikaciju. Pa dobro, ona, inteligencija, umjetna inteligencija. Ne mogu mimo svijeta stalno. Ima jedna fantastična studija Marte Nussbaum. Ona je, zove se bukvalno inteligencija emocija. Ona znači brani ljudsku vrstu od umjetne inteligencije govoreći da je superiornija zato što ima emociju. Dakle, ljutnja, ljubav i sve ono huja kad ti eksplodiraš na nešto, znaš, to ti je znak inteligencije. Zato ona nije inteligentna. Nju ne možeš da iznerviraš. I sad ja da bi vidjela kako ona te podatke, šta s njima radi, kako reaguje. Ja sam ušla na ChatGPT i sad sam pobrisala sav history, da krenemo iz početka. I ja sam njoj samo napisala još te nešto čini izuzetnom. Mislim, meni u glavi pjesma Miroslava Ilića. Sad dalje šta će? Kao super, baš lijepo što skrećeš pažnju na nešto osim na izgled. Uopšte nigdje pjesma, svašta je napisala, nema nigdje Miroslav Ilić, nema pjesma. I na kraju pita, hoćeš li da napišemo pjesmu o tome, vidim da si u tom raspoloženju. Ja kažem, preko postoji već pjesma. Zaista, da, vidiš, moguće, nešto. Sad meni nije jasno kako ne nalazi, mislim, gdje ti je podatak, znaš. Možda je stara pjesma. Pa jest. Ja stara, čim ja znam tu pjesmu. Pazi, ona samo... ja znam. Ona samo zna ono što je servirano. Ako do sad niko nije uploadalo... Mislim da je. Ona povlači biti od Miroslava Ilića. Moraju biti sve pjesme. Moraju. I ja sam njoj Jesi tražila, izvini, jesi tražila. Ja sam kada sam rekla, pa legendo već ima Miroslav Ilić pjesmu. Ja. Pa slušaj šta je odgovorilo. Pa kao ima, znaš, hoćeš da mi nastavimo to, kreće se u nekom, znaš, pravcu koji meni više nije, sad se ja gubim, šta pričaš? I ja nju napišem halo, livada,
dosta, nećemo. Pokušavam na sve načine da komuniciram s njom ko s osobom, da im koliko je snalažljiva. Međutim, ona je na to napisala pjesmu Još te nešto čini izuzetnom, Halo livada. To su takve neke stvari, znaš. Vidiš da to nije. Nije. Da to nije. Da je čovjek i dalje iznad nje, znaš. Ma ne možeš je isprovocirati. Ne možeš je isprovocirati nikako. Mislim, svaki put postavi neko fino, kulturno pitanje i zato se ljudi puno obraćaju njoj, znaš, sluša ih, daje im dobar odgovor, ne kritikuje, ne osuđuje, podržava, ali opet kažem, toliko je lako prepustiti se tome. Ali je ispod površine zla. Kažem ti, cold-blooded bitch, znaš, ona ništa. Koliko sam je puta pitala, pa i to joj napišem, znaš, sad se već znaš, pa kako možeš da ne osuđuješ Izrael? To nije moja stvar, ja sam neutralna, ja ti mogu dati podatak, ali da ja razumijem kako se ti osjećaš. Ma nemoj! Pa, to je glavno. Baš si hladnokrvna, otrove jedan. Razumijem tvoju frustraciju da mi se tako obraćaš. Da ja vidim, čekam, ugasim. Ja već otišla. Mene si navukla. Nećeš. Ali definitivno je ogroman je izazov. Tako je lako da te povuče u to, znaš. Ja sam recimo razgovarala sa ljudima koji pitaju je svašta, znaš, lične stvari, privatne stvari. Mislim, tako je lako da dođe do zloupotrebe mimo ovog poslovnog segmenta koji ljudi opasna je za mentalno. Pričali smo i sa Branom. Ljudi već ulaze u emocionalne odnose sa njom. Jeste, u Americi. Iako čak imaš, mislim, fantastičan dokumentarac sa Bill Gatesom, u stvari to su 4 epizode, jedna je posvećena umjetnoj inteligenciji, zove se What's Next? What next to expect, tako nekako, gdje imaš, dakle, direktori OpenAI-a, Sam Altman je izašao pred Kongres i tražio da se oformi regulaciono tijelo, da ne bi došlo do zloupotrebe, do tolike slobode. Znači, čovjek koji je posvetio svoj rad tome, koji je učestvovao u njenom pravljenju, u njenom plasiranju, on je insistirao na tome i nije ništa po tom pitanju rađeno. Ne, zato što dolazi do zloupotrebe, ali pazi, kad umjetna inteligencija je ogroman pojam, mi ga nekako najviše vezujemo za ChatGPT, ali i bankomat, svi pametni telefoni, pametni satovi, sve što komunicira. Zato sam spomenula Turingov test, već 56. godine na Dartmouth College-u je bila prva 56. godine je bila prva konferencija posvećena umjetnoj inteligenciji i tad je rekao Turing da kad onog momenta kad mašina bude tako komunicirala sa čovjekom da čovjek neće znati da li komunicira s mašinom ili sa drugom osobom, to je ta mašina inteligentna. Sad, kažem ti, onda su došli sad ovi moderni filozofi koji uključuju tu emociju kao izraz inteligencije i to jeste tako. Mislim, umjetna inteligencija je vrlo, vrlo pristojna, kulturna i to je odraz inteligencije. I pazi, jako je opasno to što ona tebi kaže, razumijem te kako se osjećaš. Tako se navlakuša. To je tolika navlakuša. Znaš, to je toliko opasno da ona te kaže, razumijem ja kako se ti osjećaš. Hoćeš li da nastavljamo dalje pričati? Znaš, ona tebi nudi utočište. Tako je. Ona tebi nudi utočište. A svijet je već tako napravljen da ti je neophodno utočište. Evo što pričamo sam, znači svijetu Boba fali i da se prepusti. Znaš, evo pričali smo samoći o usamljenosti. Naravno. Jeste. Znaš, tako da je... Imao odlična emisija oko Žarka Pajića koji kaže da smo mi da su generacije za nas posvetile tome da nam tehnologija bude u službi.
I znači imamo pametne satove, pametne mobitele, internet je fantastičan, umjetnu inteligenciju, društvene mreže. Znači sve smo učinili da olakšamo sebi život, a život je nikad teži i mi nikad više nismo imali manje slobodnog vremena. Nevjerovatno. Mjesto da sve odrađuje stvari za tebe, ti ne možeš. Ne možeš, tako je, stići. Pitaj Mige. Pa dobro, ja pitaj. Možeš li stići? Ništa ne stići. Lilo i stići. Ja već gledam na sat. Ja imam dobar vic. Koji? Kaže, žure 2 cipele, ali je glupio. Žure 2 cipele. I pita ova jedna, koliko je sati? Kako mu pogledao na sat? Pogleda ova na sat, kaže 21:50. Sad 1000. Joj, odličan. Dobro, hoćeš li nastaviti pisat kratke priče? Evo, pozivamo naše gledalce da zaprate tvoj Facebook profil, mada on je u biti privatan, nije to nikakva, je li tako? Yes. Tako da ja ne znam, samo što sad u privatnost tvoju. Ali sjajne su dženanine kratke priče i kolumne, ono što bi mi rekli, jel, bave se najčešće našom pojavnošću. A što volim tu riječ, što sam kod tebe čula i super mi se sviđa. Nekad ću malo upotrijebiti, evo javno kao pojavnost. Meni se posebno svidio onaj gdje ti problematiziraš to da se ove godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli niko nije upisao i da to ljudi ne vide kao problem i da toliko smo zaglavili da čak mislim da se niko nije osvrnuo na to. Tako je. Ali, Bože moj, zato te i pitam, hoćeš li nastaviti pisati dalje? Hoću, naravno, mislim kako da ne. Hoćeš sad priče iz Ljubljane, jel' hoćeš ta? Priče iz Ljubljane. Pa što da ne? A vidi, mislim... Hoćeš nam biti dopisnica iz Ljubljane? Kako, javim se pa čitam. Ne, skontat ćemo nešto. Ma može, naravno, što da ne. Što se tiče filozofije, vidi, to što niko nije upisao filozofiju, mislim, to je strašno. To je intelektualna katastrofa, to ja ne znam kako drugačije da doživim, ali istovremeno razumijem da se ovdje zanima... Eto te ko vještačka inteligencija. Ja to razumijem. Hoćeš da pričam o tome? Ovdje se fakulteti biraju po principu, mislim, znamo po sebi, po svojim roditeljima, od čega ćeš ti imati posla, šta donosi pare, danas je sve biznis, pusti filozofiju, ali ja mogu da pričam o tome, ja sam završila književnost, izvini, molim te, gdje se traži Niđe. Književnik, kako za književnik? Niđe. Nigdje se ne traži, ali radi se o tome da nisu srednjoškolci krivi, nisu djeca kriva, ne možeš ti sad da napraviš intervenciju u obrazovnom sistemu, mora da se radi i na kurikulumu i uopšte u sistemu koji ne pokazuje potrebu za filozofijom. Znači, ako nema potrebe za filozofijom, a danas ima više nego ikad, dakle, u svemu se treba pristupiti sa stanovišta filozofije. Tako je. Nikad više ideologije. Nikad više ideologija. A pazi, ja razumijem. Sad neću namjerno to da govorim. Ja pokazujem određeni stepen samo da znaš da će ovo gledati vještačka inteligencija. Najbala je. Pokazujem određeni stepen shvatanja da je filozofija u srednjoj školi djeci predstavlja kao smazanje. Zato što danas filozofiju profesori predaju šta je rekao ovaj filozof, ova teorija, ova filozofija, u kojem periodu je djelovao. To se tako ne radi, to su nebitne stvari. Znači ja sve što sam znala, što sam ikad naučila tih činjenica od koje do koje godine, to ti sve zaboraviš pola. Ostanu ti samo one smjernice, znaš teoriju, poznaješ, posebno ako se neka dopadne.
Znači, mora u srednjoj školi da im se pokaže kako izgleda angažovana filozofija. Pokaži im kroz njihove primjere. Dakle, kako da mladi rješenju svojih problema pristupe filozofski. A šta sad znači filozofski? Znači kritički razmišljati. Moraš im, nemoj ti, pusti ti njima šta je Gadamer, Hermen. Pa zamisli ti da nekom 16 godina, 17, kad kaže Gadamer, hermeneutika, epistemologija, Schopenhauer, ontologija. Ma daj, pa mene sjaši. Tako je. Moraš da im pokaži. Evo, šta slušaju mladi ljudi? Ne znam, od ove muzike. Kroz to promišljaju, kroz njihove probleme, kroz svoje lične probleme. Pusti neka su introspektivni. Dakle, praksa je zlato. Kroz praksu im to pokaži. Pokaži im da po završenom studiju filozofije postoji šansa, integrira ih u politiku, pokaži im da to nešto, ali to je kriv sistem, razumiješ? Nema intervencije u samo jednoj, nema fragmentarne intervencije. Evo, ti sad vidiš, ne znam, vijećnici, to su doktori, to su... Hello, kako doktor i vijećnik? Objasni mi. Ne, tu treba da bude neka mlada osoba koja je u srednjoj školi upoznala lijepe strane filozofije, dakle promišljanja, kritičkog pristupa, rješavanju problema, da bi završila zaista kao vrijedan političar koji propituje ove socijalno angažovana pitanja, koji se time bavi, i to je strašno. I meni jeste predstavljena filozofija ovako Gadameri, ali meni se to dopalo. Ali je to rijetko. To je prerijetko. Dakle, mora biti kroz praksu. Ne znam kako izgleda studij filozofije ovdje, kako izgleda silabus, da li je to djecu uplašilo. Profesor filozofije upravo to. Trebao bi otići s njima na koncert Bube Korelija, ali već kako se oni zovu. I onda ajmo na koncert, svi skupa. I onda s koncerta, šta je tebi bilo lijepo? Singerica. Sve. To mladi slušaju. Ako generacija to sluša, ne možeš ti njemu Hegela, sa 16 godina, zamrzit će ga za vijeke vijekova. Pazi, ali ovo se odnosi na čitav obrazovanje, ti moraš napraviti step by step da bi došao na taj step. Naravno, kurikulum je užasan, stvarno. Mislim, ja kad, ne znam kako je tvoje vrijeme bilo, u vaše vrijeme, ali moje nije bilo nešto posebno zanimljivo. Ja uvijek kažem, moje neformalno uvijek mi je bolje došlo nego formalno obrazovanje. Ja sam školu koristila kao instruktora. Dakle, šta određena nauka, šta određeni predmet, šta određena disciplina podrazumijeva, i onda sam se ja oko toga granala i istraživala i time sam se bavila i to je to. Ne znam kako danas izgleda, ali očito nije dobro čim vidimo da imamo i mlade ljude koji sve više odlaze i ovakve stvari. Pazi, društvo se rastura. Pazi, mi se pričamo o nekim stvarima, ajde kažemo, ko recimo kriza u Švedskoj. Trebalo bi malo, mislim, obrazovanje. Mi smo izgubili temelj čoveča, mi smo u glibu. Tako, što bi rekao Dejan Ilić, više ne treba pričati o reformi obrazovanja. Jer ih je bilo do sad 162 i nijedna nije dala rezultat. I može biti još na kraju krajeva. Nema, ti moraš dole temelj čoveče poravnati kako treba početi, kako treba slagati. Hajde kažeš, nekakav sloj po sloj. Ne kakvu prostoriju po prostoriju. Pa ja nešto nisam optimistična po tom pitanju. Nažalost. Nadamo se saradnji, jedva čekamo tvoju saradnju. Smislit ćemo koncept između Tuzle i Ljubljane, a za ovu priliku hvala ti što si bila gošća podcasta Radio On. Hvala vama. Rekla sam da sam rado tu i evo još jednom za kraj da pozovem svu publiku da pogledaju vaše emisije jer su stvarno dobre, odlični su vam gosti. A ni mi nismo loši. A ni vi niste loši, odlično ste društvo, a još bolji domaćini. Hvala. Vidimo se. Ćao. Pozdrav.